ki erang Palestine haka nyotrik risau arja arpulai kila kerwit san hajar teli ki bom roket sya Israel haka bahdu sau pungut ki riu pat ba kila yam badagi spa ngot kila mensau badna pedang gejing sya hiartma ki bor sorkar ka Israel kila pen bena bakane kedai ka batriem ba haka bay day bakane gejing ja ka don ru gejing day benta bad ka megalaya namar ki don kumbah arp nyongot ki nong song snong ki basakut mentah Bethlehem Mariami kete katma kat kum gejing ya thu jong menteri rang ba ka jela megalaya ukon rat ki sangma kini ki arp nyongot ki de ki bala let pilgrim sya Jerusalem bad halor kane na kalyang usang ma udon ha gejing kran bad ka Ministry of External Affairs ban yo ban wan yalam no sya India ya ki te ki nong let pilgrim ke Bethlehem kadai ke nong ba po West Bank Palestine ke badon kumba 10 kilometer jong ka lam sathi jong ke Jerusalem hakabai dai per kane ke jingsa hiartma ka Israel na kalyang menteri rang ba du kari Narendra Modi ru ulapen ram jor bat ong ba ke India ka don haringkat ki jing duai bat ka Israel hakum kane ke por hakawai kalyang ke Indian Embassy ke badan Israel ru kala batha ya baro kinong India po Israel bakin long ki bahu siar bat batha ru yaki bakin om yat lat na ki lat ai jing ya da Nakalyang menteri rang badu ka Israel u Benjamin Netanyahu ulapan penapat ba baka Israel menta kadan ha katma hadin ba South League jaka ki bakentop ya ka Gaza, Jerusalem, Ashkelon, bat ka Rehovot kila sya hiartma ha kile no Hamas. Kat bau noi lam jong ka Hamas military wing u Muhammad Deif ulapan bena baka ni ka day tangga jing sedang jong ka Operation Al-Aqsa Storm bat banya wer yakin nong Palestine banya snok ti ha kani gejing yakun kumban supentip ka Israel bat kile no Palestine kila dan ha preng bon teli kitma nadu bagi Hamas ki wan ha kabor ha Gaza nadu usnam arjar nyo Kongret kino Pihak pandai check up em. Alat se kan thia Ya. Hila banet la syam tayoru sele yu dari siam kendian Selam kendian. Ti takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor. Kalau ke badan kamban letas ya ke kemiswa bendap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam dor jong kapor HIV control. patas HIV yalla de haka bor ba phile check up ning kong haba armet